Your name is above all names. Your name is above all names. You're worthy of all our praise. You're worthy of all our praise. Mighty are the works of your hand. 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 Your name is above all names. Your name is above all names. And you're worthy of all our praise. You're worthy of all our praise. God, mighty are the works of your hand. 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 Mighty, mighty
how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Sing it again. Name above every name. Name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Sing it, how great is our God. How great is our God. Every voice, sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Let the whole world know, that this neighborhood, this community know how great is our God. Sing with me, how great. There is no one like you, God. And all will see how great, how wonderful, how amazing you are. Oh, how great is our God. How great
clap offering this morning, for he is worthy. Give him a shout of praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. To know the God that we serve, Yahweh, the great I am, there is nobody like you. There is no one that can compare to you, Lord God. So this morning we've gathered as a church, coming to lift up the name of Jesus, the name that is above every name. Hallelujah. The name that is stronger than any virus, any disease. COVID-19 has nothing on our God. Amen. Hallelujah. Let's lift up his name this morning. Hallelujah. Let's sing Elele, Elele, Telele, Tua. As we sing of his goodness, reflect and think of all the goodness that he's brought us through. Amen. If I'm my only lover, then Tua. Elele, 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 telele, tua. Elele, 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 telele, tua. Elele, Elele, telele, tua. Ele, ole, ole, taua. Fabia, Isra, Elua, ile mama tua. Elele, 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 telele, tua. Elele, 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 telele, tua. Elele, Elele, telele, tua. Ele, ole, ole, taua. Fabia, Isra, Elua, ile mama tua. For I do my Lord, lose my toe. Eu se ole taula male tua ile bao. Ele ai eu se salamo. Eu sulamo farao. Apa tu vai ma venga ile toto. Ele telele tua. hallelujah, Elele, Tua. Elele, 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 telele tua. Elele, Elele, telele tua. Ele, ole, ole, taua. Fabia, Isra, Elua, ile mama tua. Fama oni, Mama oni, fama oni le tua. yo, yo, yo. Fama oni le tua. Yo, yo, yo. Fama oni le tua. Ele, ole, ole, taua. Fabia, Isra, Elua, ile Let's mama show to my tua. life. If I'm only let Tua. Fama oni le tua. Yo, yo, yo. Fama oni le tua. Yo, yo, yo. Fama oni le tua. Ele, ole, ole, taua. Fabia, Isra, Elua, ile mama tua. Elele, 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 telele tua. Diate alu. Elele, 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 telele tua. Diate oe. Elele, telele tua. Ele, ole, ole, taua. Fabia, Isra, Elua, ile No mama one here to pull it on Luena. No one here to pull it on Luena. No one here to pull it on Luena. No falongo, il est nécessaire là où là. No wilo alea, no wilo alea. Où es-tu pour les gars? No wali, où es-tu pour les gars Luena? No wali, où es-tu pour les gars Luena? No falongo, il est nécessaire là où là. Oh no, wilo alea, où es-tu pour les gars Luena? So to life. Tu as pas vu les sympathies. Oh, les soleils, ils sont allés mourir. So, so, my yatiri, il est tapé.
papile tapati ole asolene samalebua ai so forma yatini ileta pena mai uso tulai mai. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Saudi no loto. We're going to go into worship this morning. Hallelujah. E paia lava oi, e mamalu lava oi le tua. Ele ai lava se tasio tu e tu sama oi. Wanao oi. When we think of everything that we've gone through in these past few months, God, you remain faithful. You remain true. You continue to provide, Lord God. And so we thank you, Jesus. And we exalt thee. So this morning, God, we sing Ia oi. Ia oi. Epa ia. Mamalu. Ole tua. Le alefa. Le omega. Le amatanga malengatanga. Epa ia. Mamalu. Ole tua. Le alefa male omega le amatanga male ngatanga epaia emamalu oh ele tua le alefa le omega Matana malengatana epaia emamalu ole tua le alefa le omeka le amatanga Matana malenata matoifo so atuli no pari via via
Sing it all over this place. We exalt thee. Exalt thee. Come on, let's sing it. We exalt thee, Lord. We exalt thee. We exalt you, God. We exalt thee. Oh, Lord. You, God. We exalt thee. We exalt thee. Oh, thee, Hallelujah. Wherever you are, in your car, standing outside, let's lift up our hands and honor our God. Say something nice about him. He's worthy. Let's sing his praises. Let's talk about how good he is, how great he is. If I'm only love that you're a faithful God. You're worthy. Lord, you are so worthy to be exalted in the mountains and in the valleys, Lord God. You are God most high. You are sovereign King. You are the Lord of lords. You are the King of kings. There is no one like you, God. Who can we trust, God? Only you. There is no one like you, God. You're worthy, Jesus. You deserve the glory. You deserve all the praise, Lord. It's yours, God, it's yours. Have your way with us, oh God. Reign over us, Jesus. Lord, reign over us, oh God. Have your way. Hallelujah.
Lord, that He is God, sovereign, and that one day every tongue will confess and every knee will bow that He is Lord, that He is Master, He's ruler over the whole universe. Hallelujah. He is Lord. He is Lord. That's right, that's who He is. He is Lord. He has risen. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow. Every knee shall bow. Every tongue. Le keriso ale atua soifua. Le pule awao mea uma. I le langi lunga atoa malalo nei. E ifo ia te ia o tuli vai uma. Le ai foi se laulau faiva le tauta ua lona suafu. For He is God, the Almighty One, the Lord of Lords and the King of all kings. One of these days, each one of us will give an account before Him. One of these days, each one of us will stand before His presence. And account to Him how we live our lives.
in good times and bad times. For he is God, the sovereign one, the Lord of lords, and the soon coming King. Fatalo fatu l'tata wekalesia Lineita au fou mai latua Talo fatu ya te utauma o mafayo na lava mai lineita au Malole on the side To titi ama e almelea ile usemetele Ale amatanga lea o mea wa uma na whetalai ai lo tātou wali. E le whafua se i ai I tātou. Wa uma o na lapatai mai I tātou o le keriso. E tu tupu mea ia. E tā pena pena ina o tau finangalo ma o tātou loto. I lona toi a fia o whalua mai. Mea lea ia lava ta pale lava le onsa I to titi ya pasi sia mea. Fatalo fatu. Iti na uma o tata wakale sia fa pitoa le ne yaso. Le aso wa fasino mo le fa manatuina o tou. Ia malau tau fo inga ruenga ta ua I tutonu wa inga. No le kalesia mamalo. Fatalo fatua iti na au malava lu tata wa kalesia. Amata atu le tina o nga ruenga se yo o ai tina au mataitas. O ai fo tina o le lava mai le nei tai au. Ia vapea o e sila mai online. Fatalo fatu le tata wakalesia li nei tai au. Fa manuia atu. Le aso sao tina le fa manuia foi lea. So se tasi a mawhai o na maua mai le nei sao ninga. Fa manuia atu le aso sao tina. Mātou tatalo ia iai le fa manuianga le ali. I lau finangalo au e fa fonga I lana upu le nei tai au. O lea fatoa o le nei stete I mea ia o drive-in services. O isi stete na amata I le vaiaso ua mawai. Ia o le stete le nei o lea fatoa tau amata. Taimi le nei o talitonu o le atato wolo I le fionga pa ia le atua. Tai atu le tato worship team. Ia mo le taita inga o le tātou a inga lotu I le vi inga I le atua I le nei tai ao. O lea tātou te ia I le whasolonga o tātou mata upu. I le tāpenanga whaleanganga o le kalesia mo le celebration o le awhioifo o le anganga pa ia. Ai leo se mea fau nei lea mea o tau mawhai e whamaunia I a te oe. Mai te tonu lava o tu singa a le tu spaia. O le mea foi lea na whai Yesu I ona so. Ina ua toi tu mai le tunga mau ma le oti. Sa ia ta pena pena ona so o mo le mea lea lumana. O whalongo iai o na so o mai a te ia. A o lona e leo talitonu iai. Ia mai o le vai vainga lea sa ia tātou lo iai tātou umalava. Lea foi sai le au so. Se longa tātou te va ai matango tango I se mea. Ia ona whatoa tātou talitonu lea. Whaawa wina lao le tātou series o le sona nai le nei tai ao. Lea wa tātou whaonga ina ai le tusia luka I le mata upu muli muli. Pe o nā mata ai le aso sāu e tua nai.
Si sila lai le whai upo e whawha. Sila le whai upo e whawha leo le au whaita wina. Se iao le whai upo e whasfulu e limas fultolu. Luka e lua sufa le whai upo e whasufa se iao le lima tolu. Whai tau nā o leo le atatau titilo iai le neita e ao. Fetalai atu ia i a te latou. O upu ia na o whai atuai i a te utau. Ina o i a te utau. E ta tau ona tau nuu o mea uma wa tusia i a te au. I le tula fona o Mose, ma le au perfeta, ma salamo. Ona tatalaina loa lea e ia o latou loto. Ina ia latou langona ai tusi. Fetalai atu foi o ia i a te latou. Ua whapea o na tusia. E whapea foi o na tatau ina ti ngā o le keriso. Ma toi tū na ie woti i le aso tolu. Ina ia tala ina foi le salamo. Ma le whamangalo ina o anga sala. I no uma i lona ingoa. E amata mai i Yerusalema. O moli mau foi au tau I nei mea. Whauta foi. O te awina mai I a te au tau le na folafolaina e lo tama. A I au tau no nofo I le ai o Yerusalema. Se ia maua e au tau le mana mai lunga. Wa ave ia I a te latou I tua. Wa o lava I Petania. Ona sisi ia I lea ona ao. Ma whamanuia I a te latou. Wa o ina o whamanuia o ia I a te latou. Ona te a ese lea o ia I a te latou. Ua si tia I le langi. Wa lato wifo I a te ia. Ona toi foi mai lea I Yerusalema ma le oli tele. Sai le malu I latou e le au noa. O latou vivii ma whawhetai atu I le atua. Amene. Pei ona o ta ua I le aso sā ua tuanai. O le mataupu muli leo le tusi mua a Luka lana volume 1. Wa tele a ina summarize pe ta o whai o na tala. A wafo ila o lea e wha moe le whai evangelia. O mea ia na te summarizing in the last chapter of the Luke. He will explain in detail when he comes to his second volume, the book of Acts. Tele ala o taimi le mataupu le lua sumalfa. E tasi se laina a e kawaina aso matausanga e tele. A le tūlanga le nā o lea iai fuaitau ia o le atatou titilo iai le neita e ao. O te fia whamatala ina ai nisi o summary se tolu o loo I matau I whaiupu ia le neita e ao. O le summary mua nai maua le whaiupu e whawha ma le whalima. O lo summarize ai e luka le te ena, puanga le maliu ma le toe tu mai o le rii. A e vai ai o le whiangainga atoa, a whiangainga tuai atoa mea na ai lua whaiupu e tusi ai. Leanga o le tāo whainga. Tāo whainga lo na lua lo iai whaiupu ia. O le fola ina po le whasalalawina o le tala lelei. I atu no uma. Ia le na o Israelu. Summarize e luka le whaono whawhitu whavalu. O le summary lo na tolu. E lua whaiupu o le whaiva ma lima sfulu. A o le folanga po le promise of the Holy Spirit.
o lo iai na o le tolu lale na ia e fia mai ai ta pena ai le tata wanga yatu to the celebration of Pentecost. La tata wola le summary mo mua o le te ena o Yesu Keriso. Ona puanga o lona maliu ma le toitu mai. Luka e lusu fafa i upo e fafa ma le whalima. A sila i mena. Se tasi le nā ma tā upu whawai sili o na tā ua mai longa. Ua tumu ai le whengainga tuai. O le rejection o Yesu. O suffering o le Christ. O lona maliu ma lona toi tu mai. Lona tā ua ma lona i longa lea. Wa tātou maua i tustusinga la apostolo Peteru. E iei tangata o le whengainga tuai wa feoti a samo mo iai. Mea lea o lo tele ina take advantage te le kalesia i ona pone. O lea wa tātou titilo i mea uma ia wa tātou mori mau iai e o le maliu maltoitu. A iei tangata i tua iluma atu o taimi o mena. Sa lātou mo o matatalo i le atua e fiava ai ai. Si sila la i le mua Peteru mata mua. A le whai upo se fulu sulua. Leo le a whaita wina whafonga. O le olatanga lea na sa o tau sa ili iai ma tau suesue iai o profeta. O e na waro ia mai le alofa tu loa e o atu ia te o tauna. O e na sa ili po a whea o na po. Ma le winga o na po na whailoa mai e le nganga o Keriso. Sai to tonu ia te ila tau. Ina ua mwai whailoa mai o ti ngā o Keriso. Ma le mamalu e muli ane iai. Na whaalia mai ia te ila tau. Le ono ila tau. Au i tātou. Na la tau tu ina mai iai e mea. Mea ia ua whaamtala ina atu ne ia te o tau e ila tau. O e na wholafola atu le tala le ia te o tau. Ma le anganga pa ia ua awina mai le langi. O mea ia e nau iai le au angelu. I le fia mata iai. E o le au angelu sa mo iai. E o i le au perfeta a per amo. E o i tangata i longa o le whengainga tuai. Sa mo e fia tango e fia vaai mea ia. Tātou le tupulanga whamanu ia ina. A tātou foi le tupulanga o le amatua tele iai le whamsinonga. Ona wai ai tātou mea uma ia. A le tele o teime e take for granted e tātou. Le kalesia lapata inga mo i tātou. A tā pena ina oe maau. I le toe whatu munga oe maau. I le mana o le anganga pa ia. E moli ai a Keriso. But as you can see, the rejection, the suffering, the death, and the resurrection of our Lord were very important prophetic themes of the Old Testament. Very important. Tatala leo le whengainga fau, o loo iei tangata tuwai o loo to toe ai wa mātutua e pei o le toea ina o Simeona. Whaafofonga i le tala Simeona na fai le mea leo te tautala iai. Le rejection, le suffering, ma le maliu o le ali o Yesu Keriso. Luka e lua al fai upo e tolu wha ma le tolu lima. Whaafofonga i le fionga pa ia le li. Ua whaamanuia atu Simeona ia te ila ua. Ua whai atu fo ia Maria lona tina. Whauta, ua tuu le tamanei e pā uai ma toi te tu wai tangata e tō tele o Israelu. E whai ma whai longa e whaaleanga ina. E tu ia fo ilo lava loto i ati le pelu. Ina ia whaalia ma iai manatu o loto tangata e tō tele. Amen. Le isi neito e ina matua o le whengainga tuai sa whatali tali. Ai whawhetai le atua i lana whasoa i lona ola. E mai ana upu whawhetai le atua ua ova ai au tele ioti. To e ina o Simeona. Leo wasa pai o na lima le pepe.
I to tonu o le pepelea, o loo iai le talaanga atoa o le whiangainga fou, talaanga atoa o le whiangainga tuai, le talaanga atoa o le langi lunga ma le lalo langi nei, all embodied in just one baby. Le pepe o Yesu le keriso. Le tioa tautala pe perofeta pe valo fa pe Simeona. Le anga o sapai ona lima le mele le pepe o Yesu keriso. La ngona e ona tino malona nganga. E tele pepe a ele fa pe uma pepe. Tūlanga ese le mele o tautala iai. Le nei foi tangata matua. O le isi mea o lo moli mau le mea lea le amatanga o le whiangainga fau. Le rejection o Yesu lona maliu maona popuanga. O le principle la ta ua i le whiangainga tu fau i lona whamatalaina ma le whiangainga tuai. The forerunner principle. It's called the principle of the forerunner. And the forerunner for Christ was John the Baptist. Aolaina e forerunner i se mea. Lona winga o oe mua mua tu wai le tau. O oe mua mua o atu iai puapuanga. O oe mua mua la vea. O mea uma e tutupu le forerunner. O mea foi na tutupu i lona li i le muli muli mai. Me na ala yo na tau el tu spaia Ioane el Baptiso. O le leo le alanga i le vao e teu wala o le ali. Awa o mea e tutupu le teu wala. Le au soe le nei tu aso. O le talito nunga le whiangainga tuai. O mea foi na tutupu i lona matai o lo muli muli mai. Na se le ai. A oti mapuapuanga tia Ioane el Baptiso. Na oti foi mapuapuanga tia Yesu. Aisea, langa e tatau na tutupu mea ia Ioane el Baptiso e langa o ia o le te wala. He was the forerunner of Christ. E empori uma e lona o langa. Mea o le atutupu i le o lo muli muli mai. Le isi le nafa mau ninga mau tutu. O le maliu, o puapuanga, o le te ena o Yesu Keriso. Tu sala o mea ia o le whamatala ne Yesu i ona so. I lana whaali mai lea le record e Luka i le chapter 24. Tu sala mea na le whamatala Yesu i tatonu o le whale le poto ai mauna so. Le watau no watu iai malto lua foi le na o i e mau. Ale mele le malie o le kele o le ngei kala a summarize Luka i whaiupo e lua o le whamau ninga mau sali e o mai le whaiunga o le kusinga e Luka o le Luka wailona nganga mai le nganga paia ina ia whamatala ina mea ia e o i le nganga paia. It is required to have a second volume. E matua ili umai mea ia la wa apostolo ai maise o le fio mai o le nganga paia. Ia sisila la tusi nga wenga pe atato o ye la samo mua o le alme amatai a matai le nganga paia. Awana mo mono tono le tusi Luka ele of ai mana ia le tusi a se isi tusi atoa. Se matua ili ai ngā ruenga ma mana le ngā. Ma whamau ni ai. O Yesu Keriso lava. O ia o le atua. I le Luka e whawha iu pue su whase i o le tolu sfulu. O lo whamatala ina i foi Yesu i ona so. Se tasi o mea na tupu i a te ia i Nasareta. Whafonga le Luka e whasu whatolu sfulu. Ona foi atu leo Yesu i le mana o le anganga i Galileia. Rongo atu foi le tala ia te ia. Ua so ai lava le itu uma.
Wao o ia I o lātou sunako. O vi ai o ia e tangata uma. O foi o ia I Nasareta, na tupu ai o ia. Na ulu fale lea o ia I le sunako I le aso sapati, o lana masani lea. O tu I lunga fo I e whaitau. Tuina mai a te ia le tusi a le perfeta o Isaia. O na fafola lea e ia le tusi. Na mau ai lea o le mea o tusi ai le ne upu. O iau lunga le angango le ali. O wana whaau mai a te au. E fola le tala le lei I e matsitiva. O awina mai au e ia e wha malo lo I e loto momomo. E tā lai le saulotonga I le tā whianga. Mai e pupula mata o e tā waso. E tū sauloto I e ua wha sawaina. E tā lai le tausanga e whina ngalo malie mai ai le ali. O tā ai e ia le tusi. Tu atu ai lea I le au auna o nofo I lalo. Na pula toa mai lea ia te ia o mata o tangata uma I le sunaku. A mata lea o na whetara yatu o ia te ilatou. O le aso nei o taunu wai le nei tusi. O tau e whaalongolongo ai. O lātou vivi uma ia te ia. O fafo I le upolofa na pa umai lona fafonga. Ma o lātou whaiani. Le o le atali ea le nei o Yosef. Whetara yatu lea o ia te ilatou. Whai mai lava e o tau le nei upu whaatusa ia tea. Le foma I na whaamalo le ia oe ia te hoi. Mea uma na whaia I kapana aumi. Na mātou whaalongo iai. Ia e whaia foi I nei I lonu umoni. Whetala iatu ia, I moni, o te whaiatu ia te o tau. I lea talia se perfeta I lona umoni. I moni, o te whaiatu ia te o tau. Sa Israelu ona po e lia. O whawhine toa tele woti ala tau tani. Na puniti ai le langi I tausanga e tolu. Ma masina e onu. Woonge tele ai le nu uma. Ai le awina atu e lia I sola tau. Wana o sare fata le ai o saitolu. Le whawhine woti lana tani. Sa Israelu fo I le pela e toa tele. I ona po le perfeto e Isaia. Ai le I wha mama ina sola tau. Ona amanu lava le suria. O whaalongo I lātou uma o le sunako I nei mea. O na lili au ai lea o I lātou. O lātou te tū mai. Matuli ia te ia I le tofe o le maunga o tū ai na lātou a ai. Ina ia lātou whaati tō ifo ia te ia. O savali ane ia I o lātou wā ua maliwesi. Pe ana tau mawhai e whaamatala I nei whoitai au. Te ena o Yesu o leo se mea fau leo so. Ia o leo foi wato e whaamatala ma whaamatala. A wao mea ia le tala noa ai te tonu o le awhi au pito lunga leo iei ma Yesu. Le pe e whaate ia ma te I le toi tū. Ia leo au tau sisila le luka e wha. O le te ena leo o lewa o na tau ia I Yesu I ona so. O leo se matau pu fau e le tatau laun to e whate ia. O se matau pu o matua whamatala au ililina. A watau e luka I le whangainga tuai atoa in a summarizing form, including the 3 main categories of the divisions of the Old Testament. The law of Moses, the Psalms, and the prophets. Those 3 divisions combined together form the Old Testament I le taimi o Yesu mauna so. Le alai wa mention e luka I. E mai luka e moli mau le whiangainga atoa I ona vaenga uma I e tonu. Ia Yesu le keriso. Tusa o le wha manatu ia I e Yesu I ona so. E awa o taimi o tala noanga e o mai ona so o mai le nuu whai mai. Ia whai mai mose. A o mātou foi o mātou tama a per amo. Tusa o lea e tau whai mai wha matalanga le li. Se na o iai ele iai se a per amo. Wha whonga foi la I le Ioane valu whai upo e 5 fitu ma le 5 van. O Abrahamo lo o tau tama.
na matua fia o ia ina a iloa e ia lo ni yaso na ia iloa foi ma oli oli ai whapea mai leo i utaia ia te ia e le i o le 50 o tausanga o ua e iloa ea Abrahamo whapea mai Yesu ia te ilato e moni o te whai atu ia te oto sa au iai a o le i le ai se Abrahamo Pe alam tau mawhai e wha mafa le nei tae ao, le iloa wawa umana longo mai. Ai atu tupu mea pe e wha te ia. Ao lai taimi e tātou te tala noa ai ma tā upu ia pe e tātou te whaiti o ina le au so. Pe e whoringa mai e, wa tātou no nofo ma tu wese tātou, wana tātou iai walevan tātou tali tonu. Ale au ngale na le fionga pai ale atua ma lau tau mawhai le nei tae ao ma serious ua mawae e whatau anau lau fina ngalo. This problem and issue and this story is our story. E le ese tātou le issue lea. Whataita inga ua fia tau sanga ma aso tātou whalongo le upo le atua. Ai moto alu tātou whatotua maltaton. If we are to be honest with ourselves, e sili a e tātou lo tātou talitonu I lo le auso. Ale upu moni ale ai. Le anga iei mea wa uma foina won ma iei tātou e le atua e tusa ma le toe e fio mai o keriso. Ai tau fia la talitonu iei name. Me lale na le ta pena Yesu ona so. O lau tatalo ia ta pena fo Yesu e ala le ta penanga ona so o e ma. E mana mia mea whape nei. E le ina ia whate ia I le sau le whamai. A o mea ia wa umana longo mai ai tatou. Tau asau nei ale whamai le la sia. E a whapea o le masina o te sema na whatoa ID ia I formai I le lapi uan. Saina. A walewa na tau tala ia Yesu e ala ila na upu mo tātou leo whatotua. Ia a ola ina o mai. Ia wa whake ia uma o kou a kofu ma le mask. Maku a kou whewhewe ke le whioki. O whate ia. A wafoi o le whawhita uli lea sai lau so. Lea foi a tātou. We hear the word, but that word finds no place in our hearts. Tātou te le talitonuina. Se longa ua tupu se mea. Whatoa tātou talitonu le iai. Whai upo e whalima. Ona tatalaina lea e ia o lātou loto. Whai mai le tala aluka ua lātou la ngona tusi. The Greek word is they finally understood. Lea ua malama. Lea wa iloa. Lea wa mata ona malama. Ile fesota inga o Yesu Keriso. Masalamo. Tula fona mose. Lea perfeta. Ma mea ia watitupu. Whai mai la le tala aluka. Watatala o lātou loto e leita tā la e lātou lava. Ai tatala e le li. Watatala ina Yesu o lātou loto. I cannot open up my heart to God. Nor can you. We can only open our hearts because of the grace and the Holy Spirit of God. Mea nā le tā ua ai le fio mai o le anganga paia. E te le mawhaia ma o mawhaia na ta tala lo loto I mea le atua. It takes the ministry of grace. It takes the ministry of the Holy Spirit to open our hearts to God.
masani ona tātou whalongo o talanoa tangata whatuatua o lau vi inga I lo watua. O lo whatuatua. Uso matua whawhine I le alii. Without God's grace, without His Holy Spirit, we are incapable as humans to open our hearts to God. Mea la nā le tātou te manau mia I le lofa tūnoa. Ma le ngā luenga ma mana le nganga paia. Le ngā luenga le nā le ua matala ai. I le mana o keriso loto le au so. Le ala ua tilo nei ai. I le tā ua tele. O Yesu I lona tūlanga wha Mesia. Nā Yesu lava I mawhai ona whai le mea lea I o tātou loto. O ia to tasi na tatalaina loto le au so. O ia fo ia to tasi e mawhai ona tatalaina o tātou loto. A o le issue lea o le tatala o loto. E umalelei ale tolu ma le awhatausanga o le ministry a Yesu. O whai ma whawhita uli I ai utaia. O whai ma mautu poto e punitia ai le lātou wa ai le keriso. Ua matua a vea o se mea te lei le wa ai e utaia Yesu. Ua matua poloka e le ufi mata lea la lātou wa ai. Whafonga foi la I le mua korinito mata upu e lua. Ale whai upu e fitu e o sfulu ono. Pay close attention I le mea lea e le polo ka loto e le mwhaieni tatala. A wā lato e le mwhaiena tatala o lato loto se ivanga na keriso. Ai whafonga la o le tau mwhai paulo e wha matala le mea alna e tasi I le kalesia e kornito. Mua kornito mtau pue lua whai upu e fitu e o sfulu ono. Ai peitai mātou te tautala atu I le poto o le atua I le upo lilo sa mātia. Na tōwhia e le atua ana mua lava. Ine ia tātou manui ai. Mea na lea I loa e se alii e tasi o le nei lalolangi. Awa ana lātou I loa. Owa lātou le whaasātau roina le alii e ona le manuia. Ai peo na tūsia. O mea e le iwa ai e mata. E le ilongona fo I e talinga. E le o fo I le loto le tangata. O mea ia wa saunia e le atua. Mo I lātou o e alofa ia te ia. Aua whaalia mai e mea e le atua ia te I mātou e lona anganga. Aua e sua ifo le anganga I mea uma. O mea loloto fo ia le atua. O ai fo I se tangata o ai loa mea le tangata. O nā o le anganga o le tangata o lo I te tonu ia te ia. E whapea fo I ona le loa e se tasi mea le atua. O nā o le anganga o le atua. Aua maua I mātou e le o le anganga o le nei lalolangi. A o le anganga mai le atua. Ina ia mātou I loa mea ua foa I fuaina mai e le atua I a te I mātou. O ia mea fo I mātou te tautala tua I upu. E a o ina mai e le anganga pa ia. Ai leo upu e a o ina ai le poto tangata. O loo whaamtala ina mea wha le anganga I upu wha le anganga. Ai le talia le tangata whaletino mea le anganga o le atua. Awa o mea walea ia ia te ia. Nā te le mawhai fōi o nei loa. Awa e whaamasino ina wha le anganga. A o le tangata wha le anganga. E whaamasino e ia mea uma. Ai le whaamasino o ia e se tasi. Awa po ai wana I loa le finangalo le alii na te ao ina atu o ia. Awa tātou maua le finangalo ke riso. So le isi lea isi ute le na whea ngai ma Paulo I lona nu o Israelu. O le te ena I lona nu o Yesu Keriso, o le te ena leo le anganga pa ia. O le te ena leo le atua o le tamaa wai. E le mawhaina e te ena le isi persona a talia le isi. A se mea te le sa whea ngai ma Paulo I lana tala inga. Le tawawe senga o le utupoto lea ma le ufimata lea. Lea e poloka ai le whatotua o Israelu. E le ngata la o lana ulu ai tusi le ka le sie konito o lana tusi lona lua. Lua konito mta upu e tolu.
Ale fai upo suma le fa, ma le fai le fai upo suma le valu. O lo tala noa ile mea la vale tas. Ai peita isa fata wasoina o la tau manatu. Wa o mai nei ona po o tu mau pea lea lava ufi ufi. Ia faita wina le fea ngai ngatuai. E le fai loa wo fa umatia lea talu ke riso. Au o nei ona po. O lo iai lava le ufi ufi o la tau loto. Pea faita wina mosi. Ai peita i pe ali liu i le alii. Ona ave se ina ai lea o le ufi ufi. O le alii foi o le anganga ia. Mea o iai le anganga o le alii. O iai le saolotonga. Au i tatou uma. O lo vava ai i tatou i le popula o le alii i pese i. O se whaata. Ma o tatou mata. I le ufitia. O liu ai i tatou o fōlinga i ai nai le popula. E o i le popula. Whapei o na mai le alii i le anganga. A fai o lau savalinga le vai taimi le nei le tūlanga o lau fatu o tua o lo o lo tumu i le masalu salo po le e te langona e pei e te leo grow e te leo tupu o lau tatalo i le atua i a esi sila totoa le melea le tala noa ai Yesu i on so leo e toi whamanino e le apostolo i lona no le tāua o le ministry a le anganga pa ia ina ia whapupula le tā waso wha le anganga o tātou loto. O le maliu ma le toi tua Yesu wa se kiua lo tātou salvation. A o le tapenanga o ina ia e tu mau le salvation le vau le taimi le nei ma le toi fio mai o keriso. E manao mia e tātou le anganga pa ia. Ina ia wane ta waso le loto. Awane le pupula le loto. Awa le mafai e oe maa u malau fai feau, malou fai feau, na tatala loto le au lotu. It takes only the Holy Spirit to open people's heart. E fiu au launga, e fiu au fai aonga, makaukia maloloko. People, let's be smart. O le anganga paia, e mafua aina tatala loto tangata. O le anganga paia, na o ia lava e tatala ina loto tangata. Awa lal fatala le ministry le anganga paia. Fatanga le anganga paia se ngā yoi, se fua mai mamatua o tato wola fale anganga. Au sila fia au tau le tala no anga lea Yesu ma ona so i to tonu o le potu le pui pui si tia ilo le langi. That was the conversation that began everything in their hearts. Now na umma le tala no anga le summarize e luka i le na te toe detailinga le matau mua mua le tusi anga luenga sui loa maloto le au so. Sui whapei waredi e sapo le mana o le anganga paia. Waredi e feinu i le mea ai mai le langi. Waredi e talia e le i le mafau a o le anganga ma le loto le fio mai o le anganga o le atua. Whai o e maua mai lo leo le nei tae ao po e sila mai online. O lau lui o e sa uni e whatumu o e le anganga le nei tausanga luas furu. So le sungai e lese mea le lei le muli a Yesu I lo lava malosi. Tau te sila fia le mea maua pe a tātou, when we follow Christ with our own human strength, we will make a mockery of Him and His gospel. O le ke le ngā le lei o le kangakaola. A ka kou muli a keriso I lo tātou lava malosi. E whai maulanga le lalolangi le ka kou muli mau. Le anga e le iau mai a fua le atua. Le anganga. E manau mia e le kalesia I nei ona po le anganga. Wanga I atu le kalesia I na wha le lalolangi.
Wanga yatu lana worship ina faletino. Wanga yatu wana launga manafayaonga imomea motivational speeches. What we need nowadays in the church is a Holy Spirit power-driven teaching and sermon. That's what we need. Ona tatala leo loto tangata. Leo soe. Ona fatoa matala leo loto tangata. E matala ile ngaluenga mamana le nganga paia. Summary lo na luo te fia tautala iaio lo iai foiupu ia. O le tala inga ma le fola ina o le tala le lei no uma. No uma. Ia e le lava le nei tu la e tasi e tātou te oa e au ili se whamauninga. Ai le oa ai le fola ina o le tala le lei. I no uma ai le na o Israelu. E maua le salamo, maua i profeta, maua le tula fono Mose. La tātou wola i le tula fono Mose mua. E o tātou tilo i ai nai fuai tau. E whamauni ai le tāla inga. Te loa masani tātou i le whiangainga ma Abramo. The covenant with Abraham is called a universal covenant. O le whiangainga e le nao i utaia. Ai mō le lalolangi uma sos tangata ola. O le whiangainga na proclaim pe announce le atua le Keneses fulua. E o le Keneses ufitu o lo whamatala o ili ai le atua. Ia Abramo a ia inga. O le alawa whiangainga se ia o i le maka po le whailonga o le whiangainga o le peritomeina. Ai le whaiupo e tolu o le mataupo e sulua. O lo iei le laina tāua e tasi whai mai le atua ia Abramo. E manuia fo ia te oe. A inga uma o le lalolangi. Through you, Abraham. Through you, every people, every families around the world will be blessed. O le alna mea, o le finangalo le atua ia le ngata Israel ul talainga. Aia o i tulu inga o lalolangi. Finangalo le atua ia le ngata ia tātou farsa le talainga. Aia o i tangata uma. Tātou o i salamo. E tumu le talainga o le finangalo le atua i salamo. Aia il salamo e tasi e, fia faitawina se e whafonga. Onal salamo le lua, it is all about taking this gospel to the utmost part of the world. Salamo e lua, whawhonga. Se a ele mea ua whanunu wainu ese. Ma mawhau wainu i le mea e lea o ngā. Wa tutu mai tupu o le lalolangi. Wa pulenga whaatasi fo i alii. E te atu ia Iova, ma le na ia whaawina. Se tātou mo tusi ese ala ua notanga. Ma lafo ina ese ala ua maia ia te tātou. E soi leo a fio i le langi. E tau emu le alii ia te tātou. Whetalai atu ai lea o ia te tātou i lona toa sā. Na te wha atu vale ina fo i tātou i lona toa sā tele. Au. O whaawina lau tupu i lunga o Siona lo maunga pa ia. O te tauina atu le tūla fono. O whetalai mai Iova ia te au. Lo watali oe, o le aso nei ua o whanauina i oe. E whai mai ia te au, o na o whoina atu ai lea ia te oe o nu ese, e whai mau tofi, matulu inga o le lalolangi e whai mau. E te whasi ngaunga wina i lātou i le tōtō o mea, e pe o le ipu o le whai ipu o mea, e te nuti lili ia te i lātou. O le nei, o tautu pue, i o tau wata mamai. Ia awa wina foi o tau wha masino le lalolangi. Ia au auna ia Iova ma le matau. Ia fia foi ma le ngatete. Ia songi ia i le atalii. Ne i toa sā mai o ia. Ia o tau whanoa i le ala.
Awa e whafuasei o na tupu o na toa sa, amu ia I lato uma o e whaatuatua I a te ia. Le ai se mea o ia mea e le mentioning ai ke riso le tolu ma le awha tausanga o lātou talanoanga. Le ai se mea e le ia o ia ai o na so. Le awa ia lapatai mai ma whailoa mai. E iei le taimi o le mea ingoa o le tāla inga. Tau te oa I ave le tala le lei lea e le ngata o Israelu. E le ngata o Samaria au tuluinga o le lalangi. E tumu ai le salamo o pese ala inga o sayuta. Awa whapena fo I le nofo I mai o le au profeta. Wa le fata mala ale atua I le longo mai pea o le tangata. I le Isaia e whanua whaiupu mua. Whafonga iai le avenga o le tala lelei e peo na tala noa iai lau profeta I tulu inga o le lalangi Isaia e whalua. Whauta I lau au aula, o te tawhia o ia I lunga, o lena o filifilia o fia I ai lo loto, o autu ina atu lo wanganga I ona lunga, na te awa tua le whaamasinonga monu wese. Na te awa tua le whaamasinonga monu wese. E le ai se whaamasinonga se ilonga wa ave le tala lelei. O le whaamauninga e leo se mea fau, wa lewa na la patai mai tātou. A whafonga le Isaia e ono sfulu whai mua e o le tolu. Whaitawina mo I tātou. Tula ia, ina malamalama ia, wa o mailo malamalama, wa alwa e foi le pupulo Iova I o lunga. A wafa auta mai, e ufitia le lalolangi le pouliuli, e ufitia foi nuu I le pouisa, ai a fio a Iova I o lunga, ma le pupulo Iova e ali mai lea I o lunga. E o mai nu ese I lo malamalama, e tupu foi e o mai la tau I le pupulo o lo walwai. E lau nau whai atu e. A o nei le tala inga o le malo le atua, the most quoted reference o le mātai o e lua walu whai upo sfulu iwa ma lua sfulu. You know why? Because that's the Great Commission. A lau le nei e whai atu le nei tae ao. O le Great Commission, wa le vanga kalangoa I ai salamu. Le vanga kalangoa I ai le tula fono mose. Le vanga mention e lau perfeka. Whako a mawangei al whenga inga fōu. Le Great Commission, a e kumu ai le whenga inga kuai, I le mea alna e tasi. E leo se mea fōu, wa leva na ia I tātou mai le atua, ai manau mia o tātou loto I tatala. Mai mawhai o na tatala, ona o le awhia mai o le anganga pa ia I o tātou tangata. Toi pau ala leo le mea o le tutoe. Lea ua whalongo le auso o ua tātou whalongo. Ai le vai atu a ke riso I le lumanai. Ua ready lo na auso o mo le whatu munga mai le langi. Ma le summary muli le nā lea a tātou titilo I le tae au nei whai upo e whaiva. O le awhio ifo o le anganga pa ia. E o foi lai le awhio ifo o le anganga pa ia e lei whafuose ia. O lewa o na tumu ai le whengainga tuai. Whafonga ia Isaia ilo na mata upu e tolu lua. A le whai upu e sfulu lua se o le lua sfulu. Whaitawina e le whaifea Owen. Lātou te tui o lātou susu, ona o le whanua mata ngofie, ona o vine fuatele. E te tupu mai le lau ele o lau nuu o la au tala ma la au tui. E te tupu lava I lunga o fale, o auto fia I ai le a ai e oli. A wae tu fua maota, e la fua ina le a ai sa ta alili ai tangata, o fele ma le olo e whai maana e whavavau, o le mea e fia I ai a sini o le vau. Le mea e tataa ai le lafu, se ia li lingi ifo I lunga ia te I tātou le anganga mai lunga, ma ia vea ma whanua lafu le mu le vau lafua, e ta ua fo I le whanua lafu le mu o le vau matua.
O le maua I lea o le whaamasinonga I le vao lafu wā. E nofo fo I le ami o tonu I le whanua lafu le mu. O le mea e tupu I le ami o tonu o le manuia lea. E tupu mai fo I le ami o tonu. Le fi le mu ma le saunga le mu. E whaavavau. E no nofo fo I lo nuu I le mea e manuia ai. Ma fale saunga le mu ai. Ma mapusanga e fi le mu ai. Ai to ifo le ua toa I le whaapauina o le vao. I lafo ina fo I lalo le ai I le mea mawalalo. Amu ia o tou e lulu saito I tafa o vai uma. O etu ina atu I ai vai o povi ma asini. Praise the Lord. Ayale eskielu e tolu sufitu. Fai mua se yo le tolu. Tala ivi mamango. Leo ngatu tonu le na tala. Without the Spirit of God, there's no life. Ai manai alo whafonga iai ma le upo le atua. Eskielu e tolu fitu fai upu mua e o le tolu. Ma le fai upu e sutasi se yo le suma le wha. Fai tawina le fai fiau. Nei lunga ia te au le au Iova. Nei ave ina atu au I le ngango Iova. Mana tu ina au I le whanua launga tasi wa tumu ivi. O ia taita ina ane ai au ia wha tamino milo ai lava. Whaauta foi. Ua matua tele lava I le whonga ele. Whaauta foi. Ua matua mamango lava. Whai mai lea o ia te au. Lea tali ia o le tangata. Mai whea ea o na toi ola o ia ivi. No tali atu ai lea. Lea li ia I o vai. Ua e sila fia lava oi. Wheta lai mai lea o ia te au. Lea tali ia o le tangata. O ia ivi o le ainga uma ia o Israelu. Whauta, wa lātou whai mai, wa mamango o mātou ivi. Wa whaumatia lo mātou whamoe moe. Wa whano lava I mātou. Le me lea ia e wawano atu ai, I whape atu I ate I lātou. Whape o na wheta lai mai o le li o Iova. Whauta, lo na ue, o te langa ina o tau tunga mau. O te avae o tau ai o tau tunga mau. Ma au maia o tau I le lau ele o Israel. Lo nu ue. Tau te iloa o au lava o Iova. Te a o langa ina o tau tunga mau. Ma avae o tau ai o tau tunga mau. O te tuina atu fo I loo anganga I totonu ia te o tau. I olai fo I o tau. O te whanofo file mo ina fo I o tau. I lo o tau lava lau ele. Ona o tau I lo ai lea o au lava o Iova. O whai atu ai. O te whaia foi. O lo feta lai mai a Iova. Ngā luenga mamana e ngā ole nganga pa ia mwhainwhai. E kolu mea ia e ka oko ele kalesia. O mea e mawhainga o whaia. O mea e mawhainga whaia le au loku. Ma mea e ngā ole akua e mwhainwhaia. The problem is, wa kako kau mawhaia whai mea le akua. Only God. That's why He gave us the Holy Spirit. Only God. That's why He gave us His Holy Spirit. Le kalesia au ale whakalele. I le kakalainga o kako loto I le nganga paia. If you want to step up your effectiveness and your passion to do mission for God, it takes the Holy Spirit. Tata wolo le isi perfecta le masani una quote il taiao le foi na quote petelu il taiao le afio ifo le nganga paia Yoelu ilona matau puelua fayu puelua balu malelua iva pe yo na ufayatu elese me fou nei mea wa leva na tala noa yel fe ngainga tuai faita wina ele fai feau Muli ane. Hiu ina o lilingi ifo ai lo wanganga I lunga I tangata uma. Ona perfecta ai lea o tau atalii ma o tau afafine. E fai miti o tau toeina. E ilofa alinga o tau tau lelea. O te lilingi ifo fo ilo wanganga I au auna ma au auna fine. I ia o na aso. Le na fola ina mai ele tama. The promise. Le polomisi. Le folanga.
Na mata mai le tula fono Mose. Pe pese a Israelu ila na salamo. Se ia o lava i le au perfeta. Le ala watali tonu ne ia ile usau. Le ai masetasi na toe tu ua i Yerusalema. Le tala noanga le tātou te iel tai au nei tu tonu o le afe afe. Le ai maso fo i e tō lua wa fo i mai e mau. Mana tua i naua maliu ke riso sato e o mai whaiwhaiva. But after this conversation, ele ai maseisi ngale koe usiuskai. Ua usiusikai uma mano nofo Yerusalema. Aisea, ua tatala ele li o lato loto. Ta ua tele le mormeo le loto e tatala ele atua. E alanga whaima ma puni le loto. Le anga e kakala e oe ia lo loko. Ia ukanga ho ia ukakala si au o ngā loko. O le mea lai maua. E pule a hoi ka ua le kaime koe ka pungi ai. But let God open our hearts. And He does that through the ministry of His Holy Spirit. Le anga e mawhai ai o na tātou talitonu whamaoni. Le anga e mawhai ai o na tātou walolofa moni le atua. Le anga e usi ustai ai ma matau i le li. Le anga e mawhai ai o na ou launga ma e launga. Le anga e te whaiaonga ma o whaiaonga ai. Le anga e whaamana ina le tātou mori mau. Le anga e au auna ma muli muli ai le keriso. Le anga e mawhai o na tatalaina o tātou loto i le atua. Le au soe le nei tai ao. Wa whaatumu ina oe le anga paia. E me le whai ai mau kou le nei tau sanga pe a whai e le ai. Mo I tātou foi ua maua le baptisonga le anga paia. Le ale mele toi whaatumu ai le nei asu. Whai upu muli muli a la o le tusi mua mua a luka. Whai upu e 5 se yo le 5 tolu. Wa fio ai Yesu le langi. Fa se fulu le o aso. Talu ona toe tu mai le li. Tātou loa le nā I le tala luka I lana volume lona lua. Ngā luenga mua mua whai upu e tonu. Ai le nā lava aso. E le I loa le au so. A walangona le le e keriso. Aso numera fa se fulu. Talu mai le toe tu. Wailoa e keriso o le aso lea. Tangoloa taitai o na so. I tua o lea ai o Yerusalema. I le maunga whai mai luka o le maunga ingoa I a olive. A o le mamao o le savalinga e tusa o le savalinga o le aso sapati. A little bit over half a mile. Le va o pau Yerusalema ma le maunga. E mai luka wasi si o na 5. Fa manuia atu le uso. Ai vai atu le uso wa ave ina e le li le lang. Ke le ngei mea wakup. O le ave ina e o ke riso I le langi. Ai kusi e luka I lang kusi mua mua. E kasi ale lainga. Only one line. Pe yo nau tala no atu. Whawhetai le atua I lona tatalaina o le loto o luka. Wa mawhai ai o na tu sia le 2nd volume. Le tusi a ngā ruenga. Ina ia o tātou malamalama. I le mea e whai e le nganga pa ia I a tātou. If we can only allow the Holy Spirit to work in our hearts and through us to be passionate and effective missionaries for the gospel and the kingdom of God.
tina o tātou ekalesia, se tasi o tusi e masani o nalangaina i asasafa penei o le whataoto, i lona mata upu muli muli. O le tina le lei o aise wana maua, vi ia le li, i qualification umalo lisi ai nā le tina. Awa unofo mo mawhauwhau. Ana whapene i awa i mai Jesu Keriso le tātou sauninga le neitai au. I wonder what he would say. E a whapena awa o lea fio Jesu Keriso I nei a tātou, o lea iai a tātou. Ai ta whewhepe ana whaali mailo na tino ma whetalai mai. Po le asa na upu. O le ale mei ngol tina le lei. Ta tala au tau loto tina I le atua. Ta tala au tau finangalo I le atua. Aua te tau mawhai e whai le mea e te le mawhaia. Le mea lea na o le atua e mawhai. O le mea oe maa we whai. O le filifili e matala e talia. A o le tatalaina. O le mea le nā le anganga paia. Ia manuia le tātou sauninga le nei tai ao le tātou wakalesia. Ia wha manuia te le atu le atua I tina uma o le tātou walotu. Ma so se tina o whafonga mai. And I want to close our first drive-in service with a song from our team. O nau whaiui nai leo tātou le tatalo. Le Mole Lava Junior. Tau mwhai mais tātou pese. O nau whaiui nai loa leo tātou le tatalo. Ia o nā tātou tau mawai ai lea. Wha e mai lau pū. O lau whato whalawa nā pe au lua tu ua le nei no whanga. Ia manu ia tele le nei asa ia te uta uma. O nā le suafa o Yesu. Amene, amene. Magnify Jesus, magnify the Lord. Come on and magnify Jesus. Magnify Jesus, Magnify the Lord. magnify the Lord. For he is worthy. For he is worthy, For he is worthy. for he is worthy, For he is worthy. for he is worthy He's worthy to be praised. to be praised. To be praised. To be praised. Magnify Jesus. Magnify Jesus, Magnify the Lord. magnify the Lord. Magnify Jesus, Magnify the Lord. magnify the Lord. For he alone is worthy. For he is worthy. For he is worthy. For he is worthy. For he is Our worthy God is worthy to be praised. to be praised. To be praised. Via o Yesu. Via o Yesu. Via Leli. Via Leli. Via o Yesu. Via o Yesu. Via Leli. Via Leli. Ete tau ya te oe. It's how you toy. Ete tau ya te oe. It's how you toy. Ete tau ya te oe. It's how you toy. Ole vinga. Ole vinga. Le Vinga. Via o Yesu. Via o Yesu. Via Leli. Via o Yesu. Via o Yesu. Via Leli. Via Leli. Awa ete tau ya te oe. Ete tau ya te oe. Ete tau ya te oe. It's how you toy. Ete tau ya te oe. Ete tau ya te oe. toy. For he is worthy. For he is worthy. For
For he is worthy. For he is worthy. For our God alone is worthy. He is worthy. For he is worthy. For he is worthy. For he is worthy. For he is He's worthy. worthy to be praised. Hallelujah. To be praised. To be praised. Yova auelo mātou atua. Pale la wafio ilo lava vi inga. Whamanu ma le whanenenga. O e lava o lo mātou atua. O e lava o lo mātou wali. Maua se awa noa o awa fionga I loto ma finangalo o lo nuu le nei tae ao. Ai mai se foi so se tasi o lo whafonga mai online. I ai lau whamanu ianga I tutonu o lau e kalesia o nei mawai. I lau suafa kirisa o mātou whai ua le nei sauninga. Amene, mamene. I got true love instead of pain. This freedom, though you captured me. I got joy instead of mourning. There's beauty in my brokenness. There's beauty in my brokenness. I got true love. I got true love instead of pain. There's freedom, though you captured me. I got joy. I got joy instead of mourning. Said you give me joy down deep in my soul. Down deep in my soul. Down deep in my soul. You give me joy down deep in my soul. Down deep in my soul. Down deep in my soul. Said you give me joy down deep in my soul. Down deep in my soul. Down deep in my soul. Said you give me joy down deep in my soul. Down deep in my soul. Down deep in my soul. There's beauty in my brokenness. I got true love. I got true love instead of pain. There's freedom though you captured me. There's freedom though you captured me. I got joy. I got joy instead of mourning. There's beauty. There's beauty in my brokenness. I got true love instead of pain. There's freedom though you captured me. But I got joy instead of mourning. Can you give me joy down deep in my soul. Down deep in my soul. Down deep in my soul. You give me joy down deep in my soul. Down deep in my soul. Down deep in my soul. I never been. What can't you do, Jesus? Let's go! Jesus. Creator of the universe. What can't you do? What can't you do, Jesus? Somebody said, name above every other name. Oh, what can't you change? What can't you change, Jesus? Tonight we celebrate God. Come on, Jesus. Creator of the universe.
Jesus. Jesus. Oh. There is nothing, Nothing. nothing you No. cannot do, Nothing you cannot change. nothing you cannot change. Nothing you